नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. कांय घटकांचो संविधान हायजॅक करपाचो यत्न, राष्ट्रवादाचो आर्ग्युमेंट हो नावाडग्यांचो निमणो आलाशिरो, खासा हेडोनात सईद मिर्झाची सनसनाटी विधानां. बिस्मार्काचे केशींत दुबावितांचे लाय डिटेक्टर टेस्टीचो पुलिसांचो चल्ला यत्न, पुलीस रावल्यात विजेरा रिपोर्टा प्रमाण कलमां बदलू येतात, पुलिसांची एक्टिव्हिस्टांक जाप. मिकीच्या कसिनो खंडणी केसींत आरोप निश्चित करपाचेर फुडल्या सोमारा निकाल, मिकी कोर्टांत नाशिल्ल्यान निकाल धुकल्लो फुडें, आरोप निश्चित जाल्यार मिकी आडकलो. एम्ब्रेस ऑफ द सर्पंट फिल्माक गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, निर्मातो निकिता मिकेल्कोवाक जीवन गौरव पुरस्कार, 11 दिसांच्या 46व्या इफ्फीचो समारोप. केरळा ब्लास्टर्साक मारून सेमीफायनलीक पाविल्ले एफसी गोवा पावले गोंयांत, दाबोळे येवकाराक जितो मूस ना, मंदार म्हणटा सेमीफायनलीची तयारी आतां सावनूच. खबरो विस्तारान. कांय घटकांचो संविधान हायजॅक करपाचो यत्न चल्ला. सरकार उलयता एक आनी करता दुसरेंच. ताका लागून आज आवाज काडपाचो वेळ आयला, अशा शब्दांत देशांतलो नामनेचो फिल्म मेकर सईद मिर्झा प्रुडंटाक दिल्ले खासा मुलाखतींत उलयलो. राष्ट्रवादाचो आर्ग्युमेंट हो नावाडग्यांचो निमणो आलाशिरो, म्हणूनच सगळे आर्ग्युमेंट सोंपतात तेन्ना हो मुद्दो फुडें येता, अशें म्हणून तांणी देशाच्या विविधतायेक कसपट कशें करपी कांय उग्रवादी प्रवृत्तींचेर टिका केली. Is this an attempt to hijack that intellectual space or the mind space of the country? Hijack the Constitution of India. Not. It's the Constitution that I'm standing by. You make speeches about how you love the Constitution, but you were the same guys who opposed it. And still do. Then they keep going be something about sabka vikas, sabka saath. Do you really mean it? Oh, to me, patriotism is the last refuge of the scoundrel. It's the last refuge of the scoundrel. And nationalism. Very dangerous. Handle with care. My country, right or wrong? ये बकवास क्या है? सोचो. अभी गलतियां कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, करो, सोचो. What has triggered this whole scenario at this moment in today's times? What is the trigger? It started with the FTII agitation. उनकी बहस क्या है? They're not asking for leniency in exams. Correct. They're not asking for reservations. Job मिलेगा उसके बाद. वो नहीं पूछ रहे. They are talking about the dignity of an institution, which is supposed to be a center for excellence. अच्छा. And they said आपने किसको भेजा ऊपर? उनकी तारीख क्या है? What is their history? What have they contributed in terms of what are their cultural accreditations? As a former chairman of FTII, do you feel disgusted by the choice of person that has been sent as the new chairman? I'm not interested in the person that's elected. I'm interested in the people behind the selection. बहस क्या है? I don't know Mr. Gajendra Chauhan, and nor do I really. But he is not qualified. In the arrogance of the selection committee. अच्छा FTI उसको डाल दो उसको. क्यों? क्या वो हमारी आदमी है ना? वैसे दूसरे लोग भी करते हैं, but at least there was some background to a selection. यहाँ कुछ भी नहीं. बिस्मार्क मरणाचे केशींत दुबावितांचे लाय डिटेक्टर टेस्टीचो पुलिसाचो यत्न चल्ला. SP कार्तिक कश्यप ही गजाल उलयला.
बिस्मार्काचे मरणाची खुनाचे नदरेन चौकशी जावंक जाय म्हूण हेमा सरदेसाय आनी कांय एक्टिव्हिस्ट आयजीपी कडेन पावले. दुबावितांचेर 3rd डिग्री वापरची म्हूण एक्टिव्हिस्टांची मागणी आयजीपीन भायर मारली. विजेरा रिपोर्ट आयले उपरांत रिपोर्टा प्रमाण खंय कलमाचो फेरविचार जावं येता. Nobody is answering. Give me 1 second to talk. You're answering to us. Why that criminal lawyer is not with you today? Who has gone to each and every paper? Mr. Advocate Peter D'Souza and Caroline. I have shown them each and Why is he every not here paper. today? This Why is is what he I'm not here asking. today? You We are are demanding, making why a is he not movement. here today? You have to question him. Why he is not here? एक्टिव्हिस्ट बिस्मार्काच्या केशीत पुलीस घाळपणा करतात म्हणून काय एक्टिव्हिस्ट बोवाळ मारतात. चौकशे खातीर पुलीस सिरियस ना म्हणून तांचो आरोप. हेमा सरदेसाय, प्रज्वल साखरदंडे आणि बाकीचे कांय जाण आयजीपी मेरेन पावले. एक्टिव्हिस्टांनी दुबावितांचेर 3rd डिग्री वापराचो मुद्दो काढलो. Sir, if they are not opening their mouth and telling the truth, then whatever degree there is to be required has to be given. Constitution or law does not allow any kind of degree, third or second. I'm ignorant. Sorry. It is a scientific. पुलीस खंय दुबावीत आणि बिस्मार्काचे घरचे तसेच एक्टिव्हिस्टांचे जबानी अब्रू लुकसाणीचे केस धरून सगळ्या बाजूंनी चौकशी करतात. One of those boys, they must be lying because they are prime witnesses. As so we have moved. We are going to move the court today because we have decided on Saturday that we'll ask for lie detector test. Okay, good. बिस्मार्काच्या विसेरा आणि फॉरेन्सिक रिपोर्टाक पुलीस सध्या रावल्यात. रिपोर्टाप्रमाणे कलमा बदलू येतात. दुसरे वटेन पुलिसांची चौकशी चालल्या म्हणून आयजीपीन स्पष्ट केले. If the FSL report comes, then it will be seen whether there is foul play or not. If foul play is there, then section will be added. Meantime, they are investigating. They are analyzing the mobile data also. They are interrogating the people also. They are taking the other whatever the people are giving the statement. They are recording the statement and they are investigating. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि देवेंद्र गावकार. नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोच्या कसिनो खंडणी केसींत आरोप निश्चित करपाचेर मडगांवचे जेएमएफसी कोर्ट 7 डिसेंबराक निकाल दितले. मिकी कोर्टात हजर नाशिल्ल्यान जुईजान निकाल फुडें धुकल्लो. मिकी सध्या गोंया भायर आसा. मिकी आड आरोप निश्चित जाले जाल्यार केस फुडें चलतली, ना जाल्यार मिकीक थाकाय मेळटली. घेवया एक विराम.